dobar, ja ti. O, gdje ste Raj? I pozdrav svima, ja sam Cerksi, danas igramo Outlast 2. Jedva čekam da igramo, idemo na gameplay. Evo ga, brži. Dobro, preskočio sam. Jel ih ima s ove strane? Nadam se da i nema. Holy shit! Ovaj možda ne vidi. Nema ovdje nikog. Daj da uđem. Aha, ima nešto. Slika, brže, nemamo vremena. Prozor zakućano, vrata zakućano, sve zakućano. Eno ih, hodaju još. Holy shit, ubiše konja. Jadan konj. Konjo moj lijepi. Zar i vas ubijaju? Vi šta su to kreteni? Oh shit! Sad ne znam jel smijem ovom prići, budalo će me zaganjat. Neki su, vidiš da neki su. Neki ne ganjaju, neki ganjaju. Bježi. Neki ganjaju, neki ne ganjaju. Probam otvorit vrata. Lock, zakućana. Kretenu ja. What? Od konja jest. Treba mi ključ. Da bi mogao ući u ovu kuću pored ove budale. Mada mislim, ovi još hodaju, majke. Aha. Možemo ovo gurniti. Dobro. Dosta, ne moramo skroz, dovoljno da mi prođemo. Oh shit! Čakaj se unutra! Ovi će me sigurno ganjati. Moram ključ naći. Hop. Nemoj, malim te doći vamo. Tako je. Mora izaći. Ja ne vidim gdje je. Aha, on je očeo s druge strane tamo. Ja možda mogu sad izaći. Jao, sekunde. Napun baterije ti. Od njih više ima. Moram gurnut ovo. Ajde guraj, brže, gur, moram se popije gore. Shit, evo ga. Ima da izađemo ovdje. Shit! Brže, benzin! Valjda mi se neće popijeti oni. Mogu li ja gdje? Aha, ima ovamo. Sram me da ne padnem. Dobro. Možemo se provući. Dobro. Majko, jeste vidjeli ovo? Sa svih strana dolaze. Baterija, vamos! Članak, pročitaj uskaj. Stani sad. Aha, imamo ovaj neki. Majko! Waaaa, šta su radili ovome? Dobro. Jao, nešto. Imamo šta, ćemo otvoriti ova vrata kada ovo povučemo. Oh shit, prepade me.
Šta je ovo? Šta su radili? Ba... Koji kurac? Je li ovo normalno? Nešto se otvara, a moram ja proći ovdje. Nemoj past. Lagano. Jao. Jebim ti. Ja, upali smo u mrtve. Brže, snalazi se. Da vidimo. Mogu ovo otvorit, ne mogu ova vrata otvorit. Vrat doće mi, garant ima onaj... Jel ovdje onaj sa širom? Čekaj, jel ovo? Nije. Ne mogu ovim putem, vidiš da je s druge strane zakućano. Moramo još uvijek, mislim, ključ naći. Da idemo do... Ili možda i ne treba ključ, možda je samo onako zakućana vrata. Šta je ovo? Malo štedba. Vid vode ima. Dobro. Uska je, ovo je neki... Dobro. Nije ništa strašno. Bitno je sam pobjegao od onih budala dole. A sad mi je malo zeznuto. Je li ono... A nije ono je samo... Učinim se da je onaj čovjek s baterijom. Sad! Opet ono, smo sad opet biti u školi. Šta se desilo upravo? Sad ne znam. Nemoj reći da ona baba izlazi. Ne vidim šta je ovo. Maj neki rudnik, šta je? Da vidimo, brže, pogledaj. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Dobro ti je rekao, jebote učitelj taj. Vidi mrtvi ptica. Jao, što se... Gledajte ga, što se izvrnuo jadan. Jao, još. Imamo dole put. Sad koliko je pametno ići dole, jel dole je mrak? Imamo gore put, imamo ovaj ovdje put. Ne, u stvari ne možemo ovim putem, ali smo našli... Vamos, bateriju! Znači, drugi put, to je onda... Tamo da vidim je li ovo nešto. Jao, vidi ovo, vidi što se izvrnule. Katapult. Sad ćemo da vidimo. Sve ovoj ptice ubija, vidi sve mrtvo. Jao, kako je... Holy shit, ili neko? Nije, ono je vatra. Moramo se, izgleda popet, možemo li skočiti ovdje? Opa, tako je. Vidi moje Lara Croft što skače. Uš. Malo sam se zajebao. Previše sam mislio da sam Tomb Raider, Lara Croft. Aha, mogu još gore skočiti. Kurac. Stvarno, više. Treba moći. Dopizlo mi je sve. Aha. Čekaj. Pa moram. Misliš da bi ostavio bateriju? Misliš da bi je ostavio? Baterija mi je nešto najvrednije, moramo sad napuniti tu jednu bateriju i da vidim koliko imamo baterija. Dvije baterije. Ti pametuješ svaki put kad pogledam to. Naravno ima put, brate, da znam koji je put odmah bi očuo, ne bi mu... Aha, prvatno. Da im dobro, pa ćemo se popet. Možemo sad. Jedina opcija da skočim. Tamo. Hajmo moja Lara. To, popijeli smo se. Samo da vidimo. To, hajde. Vamos! Savršeno penjanje. Malo. Možemo li? Gore možemo, ja mislim, možemo! Ko da ga... Joj, nemoj. Što je zeznut. Nije zvuka uopšte.
Ma možda će početi padat nešto na mene sad. Lake sjene. Šta je sad ono? Šta je sad to? Šta je on vidio u stvari? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Ko je? Ne kontam. O. Čekaj, fulio sam. Aha, ugasi to. Church. Au, vidi ovo. Smo Some kind neki... heretic temple. Pa ja vidiš da je neki kuć. Šta je ovo, brate? Ptica. Anđeo. Đavo, tako nešto. Neka kombinacija. Dobro, jao, mrtvih, naravno, krvi. I ovo, ne znam je li sad koliko ovo je duboko. I, jeli... Ne, nešto škripi. Aha, vamos, baterija. Jebote, u jednom trenutku nema baterije, sad imamo 4. Moram, ja mislim, čekaj, smo mi prešli? Nismo. Vence, tako je mačak moj. Mi moramo ovim putem. Ja, šta je ovo s ljudima ovim? Gledaj što smo jaja ispržili. Viduša se, vid skupio je jadan. Bože, šta je rade ljudima? Šta im rade? Uopšte ne mogu da vjerujem. Jel' ovo Lin? Lin, jel' ti to pediraju? Oooo! Fa! Holy shit, šta je ovo? Ovdje je vislo, brate. Šta sam ja postao budala, sam poludio, šta? Koji, brate? Jao, kako sam se naježio sad. Jao. Ko je sran? That has to be the chapel. Dobro, snimamo. Vidimo šta će da nam kaže za ovo. Za ovaj recording. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? To sam ja vidio, brate. Feeling my teeth at the sound of scissors. To sam znao i da ne snimam. Nisam ništa pametno rekao. Učim se opet. Moramo dole nekako. Aha. Hajde lagano. Mislio sam da moram skočiti, ali međutim slučajno je krenuo da hoda. Tako da... Hajde zamijeniti bateriju, trebat će nam. Tako, hajde skoči. Opa, bravo. Malo pokušao da štedim bateriju što više. Nema veze što imam još 2-3, ali što više da štedimo. Znači ovdje već malo imamo oko svjetla. Je li ovo baterija? Nije, učinim se ocijaj neki... Ocijaj, rekao evo još jedna baterijica. Obradovo sam se Oj, evo ga uski prolazi. Da me nešto ne safata, što može biti neko u ovim kavezima. Holy shit, ne? Šta je sad? Ovo neko gore se popeo, ili? Možda se mogu probući, mogu, vidiš. Ali meni se kod je nešto gore proletlo, ali tako? Ajde mi ovdje pročitamo, uckamo ovo brzinski šta piše. Da pogledamo ima li jedna baterijica. Dol. Lutkice. Sad, da li ovo otvoriti?
Jao, vidite ovoga. Sav je on ispržen. Izgleda moram ovim putem. Nemoj ovaj... Jao, gadna soba. Ovo mi se ne sviđa. Ovo mi se ne sviđa. Drug. Halo, drug. Haj mi reci, molim te. Da li da idem ili da ne idem tu? Maš u frižderu, umrijem od gladi. Ima li malo kobasica? Evo, ako mi se trzne kunemce, imam ošća da će trznit. Drug, jesi dobar? Šta je to fiksuo malo? Što ti to oko očilo? Što ti to fiksuo? Uf, ja stošim. Ovo imamo još jedan sprat, dobro. Imamo ova vrata, hajde da probamo. Dobro, ništa nema. Imaju neki dream catcher. Nova torbica, možemo li nju? Ništa nema, sat. Sat, imamo naravno debelog. Par lutki, gasti evo, hajmo gore. O. Evo šešir nečiji. Uskaj, naravno brzinski. Dobro, možemo gurati ovo sigurno. Ali prije toga da pogledam samo ovaj ovdje vrata. Nema tu izlaza, dobro. Prozor, ništa. Ovako ćemo, hajde ovo. Što je zapustio nokte. Znači možemo i aha, to je ko u prvom dijelu. Možda neka budemo i gurali ova vrata na vrata da ne mogu ulaziti. Orma na vrata, pardon, ne vrata na vrata, aha, dobro. Već nam nestaje baterije. Samo da ima, evo vamos, tako je. Volimo Bruce Willis radio. That might be an elevator. Jok. It's up there, isn't it? Hajde. Power's cut off. They've got to have a generator or something. Jebi ga, moralo je nešto biti. Doesn't run on prayers. Kad ne bi radio... Glup. O ne! Nemoj sada, molim! Mijenja baterić. O, jel ono neko vidi? Budala s nožem, babica, neka ženca. Tamo mi ovdje probati ući, brže. To možemo. Čekaj, jel... Ne znam jel gore, kad zatvorim vrata, jer ako mi ovdje se stvori jedna budala dok ja otvorim vratu, on mene već može ubiti. Ne ovo, šta se režu? Čekaj. Ne kontam. Imamo dole da idemo, imamo... Jao, kako ulaziš, si lud, prepade me. Imamo dole. Pa imamo, ovdje možemo da se sakrijemo. Šta koristim uopšte ovako svjetlo, brate. Se možemo dole provući. Nema ništa dole. Imaju vrata ovdje neka. Ovo su zaključana. Tako da ovdje nema ništa osim da se... Ako u slučaju da se budemo morali sakriti. Sad. Šta ovo se čuje, brate? Jel ovo hoda? Ja ne bi nešto da idem kod ove žene tamo. A moram taj generator naći, ne znam gdje. Učim se baterija. Imamo. Jao, nemoj da mi ustaneš. Molim te, nemoj da mi ustaneš. Sad, jel mogu? Ne mogu. Moram ovim putem. Ko sad vrši? Holy sh... Hoće li me zaganjati? Kao ću letu ovdje, ako ona krene na mene. Jer nikad ne znaš, vidiš da ovdje nekad... Samo i prenesi odjedno. Baterica. Vamos, baterija.
Nemoj trošiti, nemoj da trošim bez veze. Jebote, prepade me, jebo, kako ulaziš. Smiri to ulaženje, tako, molim te. Nema ovdje ništa, pa što sam došao? Gdje je taj glupi generator? Prepade me. Babo je ova baba nije normalna. Ima gore još jedan, ima vamo put. Ne znam gdje je taj. Oh shit! Jel me vidio? Jel me vidio, kretenko? Jao, vidio onog. Aha, ode tamo, dobro. Sad ćemo morat lagano možda ući odakle on izašao. Ali mogu... Možda ima prolaz. Ovim putem prolaz. Nema. Ovim putem. Ajde, Pence, molim te, brže. Brže ulazi. Ako ne još jedan unutra. Da vidimo, brzo, nijemo onda sad. Ovo se već ne sviđa zato što je glupa muzika i puni baterije glupu. Gubim vrijeme. Ne mogu, brate, idemo gore da vidimo imali šta. Nešto se čuje, ne znam. Jao, ne sviđam se ovo veliko nešto. Ko da ima neko gore. Jel ima neko gore? Nešto jest. Naks kako puljama, hoće vam ustati. Ako mi ustanu, opalit će me frasi. Kunimce, šta su opile? Je li to mlijeko? Eli salt. Znači, ništa, hajmo na ova vrata, otvori. Nema ni ovdje ništa. Aha, eno kretina. Znači... Jao, kurčine! Baša ga je zaduo, baš, momački. Mogu li sad... Jel ja trebam vjerovatno tamo? Čekam da on prođe. Možda da on mene prati. Ja njega moram otjerat. A ne, ide tamo, dobra, ajde. Neće da ide, brate. Moram njega nekako riješiti. Holy shit. Holy shit! Brže! Ulazi! Je, prestala. Ako mi krene, brate. Nema ni ovdje generatora, brate, to je problem. Nisam trebao ni ući ovdje možda. Ili jesam, možda trebam ovdje. Sad mi je problem što je on dole. Gdje si? Nešto, neko otvara. Aha, hajde brže otvori vrat, ne može. Kako, brate? Ne! Fuck, gdje ću? Ne. Mislim da ode dole. Sad dok je on dole. Ovdje ovaj put. Oh shit. Shit! Mrš! Kretenu jedan. Jao, gdje ću sad? Gdje ću?
The noise of the fury of the Lord comes upon Gdje da idem? me. Gdje da idem? Gdje da idem? Gdje da idem? Gdje tu? Jao, što vrište? Ganjaj me, ganjaj me, ganjaj me, ganjaj me, ganjaj me, ganjaj me. Vylez. Još je neko tu. Aj, izađi. A, evo ga, evo ga! Brzo, tuska je tu. Imamo tu da se sakrijemo. Dobro, balonska. Imamo tu da se sakrijemo i ovdje je generator. Samo se nadam da se neće penjati ona još. Ja, ako mi krenu, imamo vamo prolazor, možemo skočiti. That's gotta be it. Hajde, hajde. If I can find my way back to the elevator. Hajde, put je. Vum, vum. To, palio, istreće. Treća sreća je bila. O, bojku! Jebi mi joj, s kim se zadnje jebala. Moje prepade. Čuj, past u nesvijet ljudi. Ja se. Jebim ti bakce. Jel očila? Jao, što me prepade, kunim ti se. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. Saka me zaganja, budala glavu. Sign of bound up and all debts to God. Bježi bako u 3 pizde materne. There's pain, there's blood. Dakle, ono, ja moram skroz sad nazad, kako ću ja opet proći pored ovih. Gdje da idem, gdje da idem? O, neko trči, trči! Jo, nekog režu pravo. Jao! Ta famozna kurčina što se ne može istopiti. Ja bi da najbrže samo trčat, samo da trčim. This way. Holy shit, nemoj babuška! Bježi! I will be wrapped. O, majko moja! Jebim ti bakice! Gdje ćeš leć? Mamas! Jao, sad sam mokar. I to je to za danas. Ako vam se svidjela epizoda, lajkajte, širujte, sabujte, ostavite naravno komentare i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ovo je bio Cerksixom Outlast 2. Pozdrav ekipa!